Beberkali kopi minta suka bawa sesi. Kemudian pakai lah, isu bangla tu. Ini ke generally 60 to 70 plants yang cocok. Sekarang lagi batilo per day sini 100 above persen tu. Sekarang main kisu pakai lah non kita di kumeno है डेंगू फीवर आलो फॉर वायरल फीवर होती मेन की डेंगू से होगी किचलong change ke la suko aniwan ko apogam ko abang di sorep suruh rasom kasi ini tum kadung kita chini dengo kisu ko pia forma ko chitim pen de mati di chitim ki chepen se ke man ke mati kasi rata tumhan isi kacing rai no la som no emetan chipa joji pulo tangte emetan bang asa chire chadang ko chitim pen chipa jok na ko la chiti malang chini na ko solo pulang tante padero ide ni wangda prani wangda pasi kitchen aku pencelang na ko ami boleh aku ni la soteng pencelang treatment pen emplote la an mane aki no pikan ke damde ji sita padero jon bulan de ni tumhala bla bang na ko ma dengu aki so bang den ke la plate town siglang na mati plate town jong si bino 20 bathati pulotante ingo inukan imek ba bantu pen sitame ami di dalam ko lason ko de apian bang treatment ki bang sumto samona di puan de bang ko ki dengu ke check ami sin bang ke no na ko ni tumla ma beni tum sample si collect kuri jong si suspected case pulotante dengu na na ko pulotante symptom do pulote awi bang ni tum sample collect ko la so ami bang ka di pupon dili metam si ki pon lapen result ni kan official ni result bang eno bong apran ki chengang ke patient kom som diti ki mati amasi pinison koloni li ke dapun ki dam ke dar buji patient da do se ne harak le dam ke 4:30 to 5 la so pi ke ka join ki la tum takle mo ne mati next day lang ko sita ni tuma long da kali dia kapre kha dipu ke tulo hai lang hin dam ho haragat dam ho ku ka to ko benna pon mati amasi next day bang ta report bang aku pendel chatiti sita ne tumai ke la suspected pulotan ta report long le sita me a treatment pang che mongo any complication of treatment ang ko pulotan te dipu le fase lason si menes ko only sorkar hin pen mili tumai hin pen sorkar phan chuni ri mangila pulo hormo bangela so hospital ke 30 bedded petti mate age district hospital bi po bojar rahe amase la mili tumla ke melo in house lab hai dak hospital ma check kore blood report hai ke dak ma sino log mate la sote kuma se patient na batu kai lo bena non hela ang center pen ke ba mil ala kuma dak CBC ave dak ni kuma CBC check kore an ke a patient bang kanon ki batu adim kabe om sinil ke lo bang ke dori de lo non bang barandan tan ni bidang ko kaminya sapha basi sorkar hinjong si pini alang itu nangrap tek pulote miong cholo external ko aroma mukha aru patient bagbon lo jong si district hospital pulote a patient ki number bon lo nilihin se ke lalo la district hospital paman ji tote prap nang ko la pentong darnile tum machine do nang jong si fever case pulote te common ke malaria lang thai do typhoid lang thai do dengue ke check chi positale tum CBC bang ke lang thai do ampenon la fully automated machine bang alo la so bang reagent tadang le alo atuni si trading ki pila
lab technician tu. Staff bang ke bong ni tu doktor staff bang ke doktor panu. Doktor tulung tang te elofuki kini tu nang do bom ke bang ke thom. Ni no in charge ऐसा doktor isim do bikrom do anke 1 year posting है. Wala do ini dental do. Ayurvedic ke hala gupta sa. Staff ini bang ke ni tu doktor konsum. Ati inun bang ke night off, receive night off. Aku night off lo, aku ini bang day duty non bang. 2 baju pe. Aku ini bang training. Non do bang ke ni tu bang ni. Ani sak ke la sonon to. Kamenes. और दे मिल दे नहीं तुम aku especially ke pregnant moment dulu. Lada delivery lo pulang ke isi no narul do mati 48 hours bi nahi tu. Lalang ni tu bang ni tu mahir kan sih. Ni tu mahir mana akhirnya bang ke government senang pino hai NHM kan sih bi. Lada 48 hours dulu pulang ke sah kan cengok anar lo kicu ajo angke lada ini hospital kan do food